د کیلاش قبیلی کلیزه مذهبي دستوره اوچال سر ته ورسېده. د اوچال میلې کتو دپاره د یخ موسم او باران باوجود ګڼ شمېر غیر ملکي سیلانیان راغلي وو. دې دستوري منظورو دپاره په لومړي ځل صوبایي حکومت د کیلاش خلکو سره په مالي توګه مرسته کړې وه. غیر ملکي سیلانیانو د کیلاش او پاکستان ښکلا او مېلمستیا ډېره وستایله. And everybody is so kind and so smiling and so happy. I think it's a very good country, especially for us. It's a country of the best mountain in the world. It's a very nice country, very nice people. I love the earth, I love Pakistan. There is something because Pakistan is beautiful. Yes, I like very much Pakistan. زیاتره غیر ملکي سیلانیانو بین المللي سیلانیانو ته دعوت ورکړو چې دوی د ارومرو پاکستان ته سیل راشي. Come in Kailash to take a look of this festival. I want to say, come to Pakistan because people are nice, everything is safe. I tell them to come in Pakistan to see this festival. د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي رنجیت سنگھ د اقلیتو خیال ساتلو باندې د مسلمانانو او د پاکستان شکریہ ادا کړه. तो मैं ख़ास तौर पे अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात ज़रूर करूँगा जहाँ पे अक़लियतों को वो मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को आज़ादी हासिल है. और हर तरह से मेरे ख्याल से तो ये बहुत खूबसूरत लोग हैं. ځینې کیلاشو مېرمنو راغلې مېلمنو ته هرکلي ویلو سره سره درخواست هم وکړو چې د دوی خلاف دې سوشل میډیا کې غلطه پروپیګنډا نه کوي. तो काइंडली आप लोग जो सोशल मीडिया पे हमारे बारे में जो अफवाहें करें आप लोग वो ना करें. तो वो जो लोग आते हैं वो कुछ लर्न करके जाएंगे, ऐसे ही नहीं यहाँ पे आके फोटो लिया जी लड़कियाँ डांस करने जी फोटो खींचो जी बस ये हुआ वो ये नहीं होगा. په اقلیتي چارو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا معاون خصوصي وزیرزاده کیلاش وایي چې د کیلاش د سیمې سړکونه به ډېر زر جوړ کړي شي. और इंशाल्लाह ये रोड बनेगा, इसके लिए हम रोज़ाना इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं. د اوچال دستوره کې د کیلاش پرمنی مذهبي سندرې وایي او روایتي ګډا کوي او هلکان ورته ډولکی وهي. اوچال وادي رمور کې شروع شو او دویم مرحله کې وادي بمرد کې ټوله شپه د رنګین محفل جاري و او په څلورم ورځ بیریر کې سر ته ورسېدو. اخندزاده ګل احمد فاروقي، چترال.